তো নমস্কাৰ কোনোবাই সত শ্ৰী আকাল। আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ চলাং ভেলী। আপোনালোকে মোৰ মানালীৰ ব্লগবিলাক চাই আছে, কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যোৱাকালি চলাং ভেলী যাম বুলি ওলাইছিলোঁ, কিন্তু যাম বুলি ওলাওঁতে ৰাস্তাৰ আধা ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰি আহিবলগীয়া আছে। গোটেই ভালকৈ ব্লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আপোনালোকে গমেই পাইছে। পাগল হৈ গৈছোঁ, মানে বৰফত মানে একদম থাকিব নোৱাৰা হৈছে, হাতে চাতে কাম নকৰা হৈ গৈছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে চলাং ভেলীলৈ আমি কেনেকৈ যাওঁ সেই গোটেইখিনি চাব পাৰিব। কালি আমি বাইক লৈ গৈছিলোঁ, বাইকত কাম নহ'ল, গতিকে আজি আমি এইখন লৈ লৈছোঁ আৰু এইখনৰ গোটেই ভাড়া চাড়া এভৰিথিং আপোনালোকে গম পাব। আৰু আচলতে ওপৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ পেট্ৰল পাম্প নাই, গতিকে ইয়াতেই মানে তেলটো ভৰাই ল'ব লাগিব। এই দাদাই তেলটো ভৰাই লৈছে আৰু বাহিৰৰ একবাৰ চিনাৰীটো চাওক। য়েছ, তো জাৰ্ণিটো খুব ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, গোপ্ৰ তাতে কাম কৰে নে নকৰে সেইটোহে নাজানো। যদি গোপ্ৰ কাম নকৰে, আধাখিনিৰ পৰা মোবাইল কেমেৰাৰ ভিডিঅ' দেখা পাব। গতিকে বলক মোৰ লগত আজি চলাং ভেলী। আচলতে চলাং ভেলীৰ আগত আৰু আছে ৰোহতাং পাছ আছে, অটল টানেল আছে, চিচু আছে, সেইবিলাক যাব নোৱাৰিম, অকল চলাং ভেলী যাব পাৰিম। গতিকে বলক চলাং ভেলী। ৱাও, ওকে, এতিয়া আপোনাক ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ দেখাম। চাওক 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 চাওক, আগত চাওক, আগত চাওক, অলপ আগত চাওক। দেখিছে? আৰু এইটো নদী আছে, খুব ধুনীয়া নদী। ইপিনে দেখিছে নদীটোৰ নাম কি জন? এখন ব্যাস নদী, মানে ইয়াতে ব্যাস বুলি কয়, BAS ব্যাস, কিন্তু অসমীয়াত ক'ব গ'লে ব্যাস নদী, কাৰণ ব্যাসদেৱৰ পৰা ব্যাস নদী, ব্যাসদেৱৰ পৰা ব্যাস নদী হৈছে। কালি আমি এই জেগাটোৰ পৰাই মানে ঘূৰিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰাই আমি যাব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি এই জেগাখিনি খোলা হৈছে। কালিতো নাই, কালি আমি ৰিটাৰ্ণ হোৱা জেগাখিনি আগত আছিলোঁ। লাইভ চাওক, চলাং ভেলী লাইভ চাওক। ৱাও, এয়া বিগিনাৰ ড্ৰেছ। অ'কে, মানে আচল কথাটো হ'ল কি, ওপৰত কোনো ধৰণৰ ATM-ৰ ব্যৱস্থা নাই, ইয়াতে তলতে ল'ব লাগিব। কিন্তু মই এই ATM-টোত গৈছিলোঁ, কিন্তু এই ATM-টোত পইচা উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ছেভিংছ অপশ্যন নাই, কাৰেণ্ট অপশ্যন ধেৰ আছে। তো আহি এটা জেগা পালোঁ, মানে 3 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ, 3 কিলোমিটাৰমান আহি এটা জেগা পালোঁ। আৰু এই জেগাটোত আমি ল'ব লাগিব স্ন' ড্ৰেছ, লগতে জোতা চোতা এইবিলাক ল'ব লাগিব। তো ইয়াৰ পৰা নাজাৰটো এবাৰ চাওক। এইটো হৈছে ৰাস্তা, আৰু এই ৰাস্তাবিলাক BROই বনায়, বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনে বনায়। বহুত মানে কষ্ট কৰি এই পাহাৰৰ ৰাস্তাবিলাক বনায় BROয়ে, বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনে। গতিকে চেলুট তেওঁলোকলৈকে। চাওক এবাৰ ৰাস্তাটো। আৰু ইয়াতে আমি এইবিলাক ল'ম, স্ন' ড্ৰেছ ল'ম। वाओ, 250 शूज और ड्रेस 250 ये लगे भैया, गवर्नमेंट रेट लगा होता है इधर। उत्सु ये फिक्स है, देखो इधर भैया, ये देखो यहाँ, इधर देखो क्या क्या होता है, इधर लिखा हुआ देखो, ओवरकोट साइड 200, डंगरी सेट स्कीइंग पैकेज 2000 पर कपल, स्की वगैरह सब कुछ नहीं होता। ऊपर जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली मतलब अच्छा, वो ही होगा। ये गवर्नमेंट रेट ग्राउंड आएगा, ये लिखा होता देखो। आपको ड्रेस और ये पूरा शूज़ दे रहे हैं ना बर्फ़ में, आप जैसा मर्जी लेटो, जैसा मर्जी एंजॉय करो। अच्छा अच्छा, तो ये गवर्नमेंट रेट बोले कैसे हिमाचल टूरिज्म शॉप नंबर येस এনেকুৱা শপ থাকে, মানে সব দোকানবিলাক এনেকুৱা দোকানবিলাক ইহঁতৰ দোকানবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট দোকান হয়। য়েছ, এইখন শপ নম্বৰ 40 টুৰিজিম ৰেটছ। য়েছ য়েছ, এইটো চাওক, टूरिज्म रेट्स, ओवरकोट 200, डंगरी सेट 250। तो उसके बाद स्कीइंग पैकेज 2000 पर कपल, ग्रुप स्कीइंग पैकेज 600। ओके,
তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকক আমি এই গাড়ীখনৰ ৰেটটো ক'ম বাৰু মোক কৰা পিন্ধি থকা That's और शूज हाँ ड्रेस और शूज पूरा मिला के ग्लव्स एक्स्ट्रा ना भाई सही है बढ़िया सक जुरी लय 50 টকামান কিবা এটা লয় আৰু গ্লাভছ জোৰ 100 টকামান লয় কিন্তু এইটো ড্ৰেছ আপুনি স্পেচতো যাব পাৰে নহলে বৰফত যাব পাৰে भाई क्या नाम है आपका ठाकुर सुन आपका प्रिंस ठाकुर यहाँ से हो आप लोग अच्छा इधर से कितना दूर है सोलांग सोलांग 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर होगा ना ओके ओके तो ইয়াৰ পৰা আৰু 10 কিলোমিটাৰ আছে সোলাং এই ড্ৰেছটো পিন্ধি ল'লোঁ বঢ়িয়া ৰাস্তা আৰু ভিউ চাওক আৰু এই ড্ৰেছটো 250 ৰুপিজ এওঁলোকৰ টুৰিজিম পাইছে কালি লোৱাটো 250 ৰুপিজে আছিলে আজি 250 ৰুপিজ মানে ৰিক্সটো নলওঁ আৰু ওপৰত গৈ আৰু মোৰ জোতাযোৰ মানে নৰ্মেল জোতা আছিলে সেই জোতাৰে নহ'ব মানে গতিকে এতিয়া সেই মজাটো আচল মজাটো আহিব আৰু আচল কথাটো কি জানেনে এই যিটো হাইৱে এই হাইৱেটো লে লাডাখ যাব পাৰিব प्राइस किया हुआ इन्होंने अच्छा এটা কথা দাদা কৈছে ভাই একবার फिर से बोले तो वो 3000 तो होगा ही होगा पैराग्लाइडिंग का मतलब 3000 तो लेता थोड़ा बार्गेनिंग करेगा तो थोड़ा मिनट क्या होता है 22 मिनट तो अब ऊपर से आए पता नहीं कितना लगता है हाइट से होता है ना ऊपर से पहाड़ी से होता है वो कल वाला जो बोला ना हाँ ऐसे ऐसे पहाड़ इससे भी ऊंचा पहाड़ है वो तो तीनों पर सॉरी अच्छा मतलब गवर्नमेंट पैराग्लाइडिंग मेरे आएगा मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस किया ना फिक्स है ये देखो हर चीज का उसमें होता अंडर में अच्छा 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 हर शॉप में शो देखो लगा होता बोर्ड अच्छा अच्छा यही नज़ारा तो शौक वाव देखिए ये नज़ारा এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব হা দুজন মানুহ গৈ আছে এই গেটখনৰে আৰু সেই দুজন মানুহ নিশ্চয় শিক্ষকে হ'ব কাৰণ এইখন কি জানে ৰাজকীয় বৰিষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এইটো কি গোশাল য়েছ হিমাচল প্ৰদেশৰ স্কুলৰ গেটখন এবাৰ চাওক আমাৰ লগত হিমাচল প্ৰদেশৰ স্কুলৰ গেটখন আৰু ভিতৰত চাওক টিচাৰসকলে অলপ যদি চাব পায় বাহিৰত ধুনীয়াকৈ বহি আছে ষ্টুডেণ্টবিলাকো বাহিৰতে আছে মানে গৰমৰ ৰুম লৈ তেওঁলোকে চাগে পঢ়ি আছে তো এই চাকৰি আপোনালোকৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ এই ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্যৰ লগতে এখন স্কুল দেখালোঁ তো আমি আহি प्राय सोलांग वैली पालूही और कितना दूर है भैया सोलांग वैली थोड़ा जैसे यहाँ से ऊपर है यहाँ से ऊपर है ना क्योंकि ये गाड़ियाँ वही मुड़ रही है ना जाम लग जाता है सारी गाड़ियाँ मुड़ रही है यहीं से ये बहुत जाम है गाड़ी का मान लीजिए पूरा बर्फ जाम हो गया कल का दिन मान लीजिए कितना टाइम लगेगा ये ट्रैफिक जाम टूटने के लिए इसके लिए हाँ ये तो चलते रहेगा ना भाई गाड़ी धीरे धीरे चलते रहेगा मुड़ते रहेगा नीचे को जाते रहेगा आगे अच्छा, जाते रहेगा अच्छा 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 ऐसा रहता है कल तो यहाँ तक कोई आ नहीं सका कल कहाँ गए कल स्नो गिरा था ये कौन आएगा हाँ 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 कल गाड़ी सब घूम के गया ना यहाँ से सारा स्नो पड़ जाता है ना फंस जाता है गाड़ी फिर निकल जाता है हाँ 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 देखो जा रहा खाली गाड़ी जाकर नीचे भाई इधर का लोग हाँ क्या खाते हैं कहाँ से लाते हैं खाने वाला चीज़ इधर कैसे खाने का मतलब खाने का इधर भी लोग रहते हैं ना हाँ जी उन लोगों का खाना का चीज़ क्या होता है मतलब खाने का क्या होता है भैया अपना राशन लेते हैं दुकान से लेते हैं राशन बाकी हाँ लेके रख देते हैं ना को जो होता है उनके लिए राशन कार्ड बना होता है हाँ हाँ डिपो से ले लेते हैं अच्छा हर जगह से मतलब उनका वो होता है मतलब अच्छा अच्छा जहाँ अपनी इच्छा उनकी लेने की वैसे हाँ